Patala patula Samoa Entertainment TV mai appeal nei foyaso ai usi maya lo platform. Wanua sa fono sa so al parlemene o lana fono amata le tausanga ai le awa ya tu yai le taitai o le tumongai le sunga tu le epa lupe so li aisa le madia le ngaoi talu o lo pa anga senga sea. O le saluno al vaya so nei le na ta wa el pa anga mai le official minister on tanga lo so fu ma lo ina. Na fatu atu ina tua ili talu sanga ili ka peneta. Mose so ani le malo ili au ina atu o le sa ve ai mapale mia ili silia le lua se fulu tau sanga ua tona ai. Mo sa ili ngā tonga fiti New Zealand. O mai tu ina o kai umar vaya so le isi ba lele mo New Zealand. E malanga tua ili au fai ngā renga wha avai taimi. Ai sa tau fi ai le taitai o le HRPP fal mai tele matotua le fai umar vaya sa tanuai. Lea na moli mawina. Ele fai pula le HRPP le fionga pesta vai fau. Wa usa walo te asiasi o i lau taita. I le falmai mtotua. Tua lea matalta noa fo i maltaita. A te loa sau fo i te tas fo skulatif mai. O le fia vai le minsta fia siasi. Fatuak. O salo tempo buale o so ele le mato tai no wa fi watu ya le fi o mista fatu aka ya tonu pe tasi le vai fo le wa va veina mole le tino malo si o tai walu fal mai o lo walu e asi le fi o ngai tai o le tu ngai asi fi foi le o fi o fon feta lai po fe lava e anga ia tato me o lo fai ya na mo lo le tala i te mi o popo ngam fainta ia no manatu me taun fai sa o longo lo tai mo fai ai so wal wi tai vai ral tu lango yelinga singa sio le fiong sunga tu lep ia no sang fi o wal watu ma fi lo ia o matoi tumo lo fa no lo la tu la e pesta o fa pesa method is the last person I ever want to see o ia tono le tu polnga singa soltoin ia uyo lea, ia o lea usau no lea fionga ia pesta, e tu mau pel maftanga. O a me nei e whenumi ai matatou whelava sai, a olo le taime te ngase ai, o a ua e mua atu. Te tai i whako mai o pale mene i lea salulu, na sao no aile te pono le whaas le sunga la une maani atoa. Ia te talo, matalo sia le ngase, mai o le alofa lava e kusia ai tātou i taimi whape nei. Pasu lava tulango whelafulafo ina i mpinango whai nei. A olo i taimi whaintapo po ngā i o taimi mafianga. Tau tātou o mona whātahi le ngā no te lofa. I tātou te toi fusia o mo whame moe. A tulanga nā e tāu si ele tua i a kele whakuisiro ni manusa. E te whātahi whono le pane. O tongi e toi nei, e le whaipule o le itua ngai. Mai le tu malo sanga nganua le fionga maulolo tā vita se lui i le whainga malo le fas. E peo nei sao noi mautu fono, o le fatu ainga tausia sosamtanga rengoa onga i se tulungu, o le whaiua o onga e tāl whengai tulanga o iai le nā tulu, ia se tia, ia le tulanga o oina. Mai le fia tau sanga o mawae i polisi o sanganga e au fia itu malo sanganga tasi lua tonu mo le wha. Ai o lea whaato a maona mai i whaipule fau o tulai o sanganga lua, se manua o whaitau sanga o solo o mna o mia se tonga fiti. Tu enga te maitir kolisi o sanganga i le 5 tau sanga taluai. Na iai se mea nā riali mai ai. O reanga i atu le tau sanga iwa, tausanga se fulu anga i tausanga se fulu tasi. Pe tu sa ma le valu se fulu, le valu su 5% o tamaiti. Ua muta ina le lato wao. Le lai whapupua tuai se tau whiro mātou lava i tū mālo, mātou te mo o mia le whau o se T-Vet Center. No mātou i tū mālo le nei. Hoe nga le umalato waonga. O whaid ko lua whaid whangau. Kango aku whain kāle o langa. O le leide o e palama le leide o e whainga le leipiriki me whapena. Ai mo mia sina whasi pepa aloa ia. A formal qualification.
Talo tuaila wa fionga le mista wa onga. Lango mai o lesi na tar sanga mua le matum tanga wenga. Ne e soso ani mai fa tino mo wa le fakingo ale mea o le tiveti lalo le piset I totono se tu malo ai au mai mana e foi fa taita ia matou ai ei fa le kong ia ka filo ai ale le ia fa so atu isi tu malo ele o ofisa fa sala la uma ile atunu o le a fiala to tupe mawa ile sitanga o tupe totongi le totongi atu ile pulenga company le tituto terminese pulua fetala ile masina o lo totongi e company televise mai fitu I Samoa ile company e ana le o nanga tituto ilo tato watino e ta e fa ilo mai sitanga li mafe fa popo le tupe ona lusu tol wa fe ile masina e totongi amatatu ile masina o Februari na fasilingi ai tu mai pule le official le regulator e fa tontonua ta wo ia fo o nanga le fionga le matua ngisa kua tai tu sel mai ta wo e na le tolu company fa salalau o le awla to totongi le lima fetala fa o popo amata ile masina fo o le TV tasi lua maletolu o le nasi tanga talo e tele atu la to tupe maua fua ia la to fa maunga tupe maua na ilo isi company TV I Samoa o se fai unga na ta ua pa anga na ala ona mawalunga tupe maua ia company TV ona olo o iaile naunga ia mawani ala to tupe maua ngali lue malolosi ai wa vele ngali lue malolosi mamafua anga e maua ia la to tupe fa opopo a le umana on pulenga lea e tipi atu ai le o au fiai isi fale TV tau for ile o televise te fa po pe amata le masina fo yeah it's nothing new le mea le vale ai fa au na me wona le tolu ai TV le la me wona le tolu ai TV le ele le no so le o tala noi fa u lo ati na cosa ye u malama ye ngo walu ya mai na le kolu TV ave ele ai se a fai fu tanga pea che lo ne fa sila fu e au mai kala tupe a campani uma mondo pesa so le fu e mo talo tupe Lo Samoa Entertainment TV ma se fa opoponga ile so ataya ile lo pa le tua ai fa so fuia